I'm so happy walking around, I'm so happy walking around. Ebusia for ye mo bibia akwa babiem e de mo ba de Nayas outdoor shows so na me kai say me di dwumadi mu chia me dia ne original ba ko pe Nayas 1 me mechi no size bia ni baby o me original the whole maji baby aboso ebusia enne yensa aka Dr. Boaben Foster e wo fie ha Dr. Boaben Foster e wo fie ha enne ye ne ba betwetwe nkomo ye besua niema ne ye bisa ne se empo so ba enyim na se dada se ne ni sex ho ana se da bia se ni kunu ene ne da eye ana se nsunsuanso bi e wechira na etiene ye ko doctor ho ye ne no akwakotwetwe nkomo medamase doctor hey doctor so strong. Oh yes. So I usho hu here. So when you say me jam na so akeke empaso nyam jam na so. Na say me meaning bibia. Na etimi ana mo so na say me how to etwa. E dey na enchire say empaso adwuma. No. Usisi hu asi say be ukun be du ha na bi. So ahu na bibia you okay. E say twerking ni nyina so mesua ni nyina ho. E so osia. Mesia. Eya sa de obi be dia boso. Doctor people trouble call there. Nyame da roma. De radiase. Doctor ne ye ba bedi nkomo na di kan bo di ma mi ansa na ya hwedwumadi na. Yo me da so ba hima. Your friend me Foster Boaben. Foster Boaben, natural health researcher and a herbal researcher. I'm say krana on my meeting say me Ghana I working farmer copia. Okay. Because hababia mobodin metra yaresa but I want say me working pharmacopoeia. Oh okay. Okay. Nice. Do when you where you so now you be a good say when you because me merit it. Show me. In fact, many anchipa ye pa. It's say because I don't have a problem being a me freo and we solve some problem no e ma me inti freo ne ma. In fact, me say there be doctor me yan will be show you so because the media would na in fact ye genuine. Yes. Na doctor ye bisa say pregnancy and sex no. Ye bisa say oba wonyem na de bia no. Ni kunu ene ne da anase bema efa no no. Ensunsuanso bi ewo so anase ensunsuanso bi ani so na ye ana enye. Yo. Me de betrim ne say so oba anyem a sex eye man. Okay. Bet enye de bia stress no and de bia no me pese me yi free ho no. But sex na ye man. I say be 2 days, 3 days, 1 weekly eye very good. Okay. Because the dikan no say oba anyem na say oni ne kun da advantage no e be brave. Okay. The advantage sir. Emu bia we can say stress so. Okay. Stress so because stress release two hormones. Okay. From adrenaline and cortisol. But honorable maybe I'm going to interview me but a man more possible because adrenaline and cortisol. Okay. And what so what you know cortisol. Enti bema and say partners say more under severe stress you can't even enjoy sex. Okay. And frequent and I say obanyum na say bema na dan yisa stress no e free ho. Okay. Because stress no adrenaline and cortisol it me a trigger ma unya high blood pressure. Okay. And a sex cry no so esa the base advantage you say obanyum that's why sex a tin high blood pressure so. Because the money be to me enya onyema to me high blood pressure to me kwa be 200 that's so called. Okay. But research actually say more sex na there are some hormones be a suppress high blood pressure no. Okay. Sex during pregnancy need very very good. And after so no emma akola na nkasa wonyem no or you very heavy. Okay. And na ebi no feel say wonyem na oni be man da ebe ha akola no ana say bibi etisa dabi ye we be on friend
amniotic sac nyankopon ne nimdie mu no ne hu olman ye bodi ne yam yemuso wode esekutuku na wode akora akola no e wo ba ne yam nti tamamo ye sex na de eye e wo asekura emfa no ho ba edu ba bi akola na kasa etumi enjoy sex na mo ye no obo se or show rhythm bi or kika so enti ekwa bia ni wa e kire se oba nyemo a be ma enenena age say o doctor advise you say ebia there are some series of problems owa and doctor be advise you say any ukun enna okay ebi eti say omo or say incompetent offense service sabi wayase ha sabi pim na yeka no a week so na mechire no a week and after one placenta bi so eno so ba wase osa na service na a week no ebi ho omo stitch okay say be ya because a week anona me eno so na ebua e connected to be found an athlete the uterus na say womb no eti ebua na akola no eba besin akola nya ready so oba e ho so a week enti ebia obo stitch na omo hwe the way a wase ne tia doctor by advice you say that be ema ukun enwoso owoso pepepe wan hwa enkoye because obanyem na se be ma ne da miscarriage mba okay agin say abodman ankasa owo wumbu no no ono wan form yi anase o problem sa apart from that no sex there oba betumi enjoy no at any time any okun and no so no it brings good intimacy just say couples no they come very close together enti esa wo some spiritual incantation say akola nankasa no enim say both parents no etom ho ase they are together because aya many pa enwin say akola na oda oba na yem no oti bibia ekoso bia oti bibia opa akola da yem na enwuma otatu saa ko ti say oba wo no opa one day you be shocked say oba tu nwomo no na akola no reaction wo ye no ebe ye wama because wati ati so enti empepenso a one ne maame ne da no no ohye ho no eye ma no emma no moral booster strengthen akola no emma oye healthier so na meche no oba ode anije na eba ehwe bebre a kire say sisa de ne kura akoso a ekoroji nkola no emma esan so wa ho de ti oba ode ti na eba nya ne na na okasa ode eba okay it's doctor say ye hwemu a na che say meka say wo mu a wo mu kunum entai ni wo mu nchen na wo mu nyem na eno ne kobasa eye anase nye because na wo ken wo sitem bia no ba nyima e say be ma wo ne nchen na wo gugusu ti eno ne kobasa na side effect be ni timi say wo de betoto say wo garden wo fie nchen na wo adua ndo ba bia wani je ho de bia soro na pa say gugusu we say the survive from okay enti fa compare enti difference wo mu pa difference wo ebema akola no yefunu some natural nutrients bi ni ade a wo hia no wonya and that spiritual contact na as a parent bodman relation onya eno so because hwe se motie na mawo no esan say motaye sex niti no akola o de say fan say oba no papa no adase okunu on time tena fie kura na emema ofie onyina no se papa no ba na ofa akola na ahwe the way akola na man you on traffic so tell you fa ne ba bia o come who say ne papa ba that spiritual ayiru no eno no enti enna mu die eye niema bebre ema eti nipa kra adwendwen so doctor empe bebre na so eya na awofo no omo wo hotem bi obema no eben no tem bia but still akola na ebe wo no na onye healthy bi wo no mo ne ebema ne oba ne be dade bia te sese ne awo kan se ne ebe ya akola no obenya hoden na adwen bebie ne ma bebre but still akora bi wo no ma bema no be ye sa ne yema ne nyina enso still akora no be ba no na hoden ne hye de ni ho na
yare yare for near marketing bi. And okay, I don't know all economics and to because all things being equal. Okay. So what I mention. And say yeah can say yes say when you manani uku eda. Yeah. But mother we now we di junk foods. Okay. Aduane a ya chia. We di junk foods. Say aduane ya anadwo no masala ni asachi nkosu atoso amamu. Me le mintumi modi. Na no yafia kentende o na eyi o no boy. Me le mintumi modi. Oh nyama especially nkosu ya yachi. Pipi enim ebeba bad estrogen. Okay. So and asani na so wudi so a ekomu a your bad suffer bi a provided ma wo yefunu na suffer no so e wo yefunu mu oni kwan bi a wodi free wo yefunu mu. Yeah. The only way wodi free mu say pompo bebo pompo bowa na pineapple bad suffer nje say apie. Okay. Apart from that I just say bi a wudi bi a wodi jeni ene garlic gum. Okay. Omo escort to sa bad suffer no it me free system. And nothing as I say, we say, a memo 32 years, Sabi, the cotton, sorry. About 22, 25, we need feelings. Hey. About was sooner, so down who him say, ding. Any feelings. Doctor, honey, a bebaho. Doctor, maybe so say, Oba, any more. Styles being pa, and I say, Beman, Jen, a man, and as Obana Casa, Yena, Beman, a fana, a ye pa. Oh, I know the say, first you know first month in more 2 months no near the day I know they still are to be da hot be and yeah okay 360 degrees MBA mo no say 360 degrees okay obi was an obi tima kon 180 near there 180 ni the level ekose ya and so do 9 go back okay 180 degrees and a person obi tima kon 90 degrees okay 90 and no back no we say na we so in the form of 90 Ebusia for aha aye de ye pa I wouldn't say ye nom na de ye kase ye nya ye nya oni kase ye de a ye dom suko na ya chechero ne mem ye ne wasua de na wa wo hwe me no wonya enti ase ewu eno ti enne no minsa aka Dr. Boaben Foster e ofie ha enne woni ye esua de wo chechero ne mem na wo chechero se e ma na wo monyem a de bia no ye sex no ye anase enya no ye de ye bisa doctor o na doctor kira o se ye iti ne wo chirechiri yetwa so aha ye de ye pa YouTube original Nayas 1 TV na wasan follow me e wo Instagram official Nayas 1 ebusia yetwa so enyi wa fidi influence yetwa so doctor e hon e de pa de o here we say styles ben na man nyum na so mo tie a eyo mo de pauses 360 and a 90 degree and a one afina na me say and kwa church I don't know shase ma ye ho na me de pa I don't know first 2 months na 3 months no and I wait to me I used to say 90 degrees ya me chire okay so say o school na geometry kakra yen time ni geometry ndi 90 degrees na say okay so okay and sana 180 degrees in the I to say we table flat so quite na 360 no there I know the man on experience no na o tire pa I no or the be man ko awan oba wonye mo no that's something so we experience it or the be man ko awan me kire say first get to first 3 months then na me beto so okay meant to be an style me cheche my and the first 3 months no first 2 to 3 months no na obetumi aye this sort of angle sex position see but utwam 3 months no ko no dia ho no akola no wadane embryo na wie on the meche no afi fetus stage no ko embryo nti no ho no you take excessive care so because unim na akoye take some position bi no dey betumi affect nti after 3 months no ko no dey best thing and our best sex position no say oba no beda ni nchem na dey afa na chiboko okay after 3 months at the air corner oba no obeda wo side unchem na che se bema no e de afa na oto e de amount after 3 months e de ko nyina no oda unchem na bema no e de afa oto boko na no so e na e da na the doctor all the fat unchem wow fine because no
me friend side open gate. Side open gate. Okay. So I say okay, no say side gate. You said obuye no. Okay. Nti we no. Sana no so akoye. Side open gate. Okay. Doctor, we dey misre mi bisa. Oyere nyem after 3 months dey ko no taye ni bia. O Philippa o. Oh yeah. Okay. Oh no credit ever akope. Okay. Enti if you on the next position so say and also na funu mo aye kese no. Still no sa side you know obetumi na afi obetumi so butu ho. Kunturu hoje no. Eno no your friend is doggy style. Okay. Nti so ba nyema e free 3 months e dey ko nyina. Ko be 6 months e ko no. Ho dey doggy style. Eno no dey say wontimi na ho de wonsa ebesisi ho na. Obe no say dey offer dey ofo no. Offer dey ofo. No dey ko to get sisi mpa no so. Oba na be yese dey offer dey no. No dey ko to get sisi mpa so. Awaje. Now why you say the way you wani na so ubututu ho. Why say dey also way you wani. Na obutu e kire ho. Na wo bo na pa. Okay. Na and also esa so aya penetration you know very smooth. Okay. Because we yes na you know service na ye pim no ebue nenum kakra enti etumi chi especially se nipa no ya ata se akote bottle dia we hunu ho ano se ya ata se ya twa akote na bu se you know wo hosa enti ano awane sha no okay enti na to sa na so ba ne di ne huni a etumi chi no kakra ansa na penetration akọ okay enti ekosa na se ohu ba akola no sa ho aba no enkanu because kotoku no on amniotic bag na sack na yakobon na hye immunity no bibi enkanu eje aje se de wo dem na nkola bi di agro garden uti noise no so na mechire no na akola no so enjoy books no nyina che se I say reading bia esa na akola no so wo sa oriate okay okay ejo bi oye wi abo se de se akosi sa akola no obo pum so eti nyamu nyenu kwa na mo enjoy akola no so enjoy that's doctor na mi bisa se ebia oba na nyemu wedi be 9 months na kraka be few days and a few weeks bi na wawo na eno so be ma na efa no eno so feelings no eno so ya na etisen wo ho edu sa later stage na aya na ai oba no ne feeling no e wo form kakra so na me kire no I didn't in some exceptional cases bi na man on there e be ka 2 weeks kura oboa obetumi ajansa na wako why say so jani o front o suro he say one day but one day die but me research am nyina na e che say e be ka last week ni dia opa avoid the sex no okay eno na ebinum yesa obon say ye be wo akola no beto no na spam se ni bitare na pompom me hu bi daw eti we cry egu omo ma so enye se akogura sack maka che se ayisa amniotic sack no yakopon protect no enti bet se epai ansa na oba enti oba no ehia na wokwam okay enti bia nanim na na atare se na pompom na atare okay na no cry very healthy because okay sperm na nkasa na sperm na nkasa e free be mani oba ho se o pese o skin cry very smoother ye desra hey ebusia for ahaye de ye pa Dr. Boa Ben say sperm na nkasa na healthy say o pese o skin fa ye desra ebusia enyame na make kan doctor e cheche de mem e de ye sua de doctor na no betimi a cheche kakra ma ye de enti na sperm de won say wo kura no sabi you kakra so ho a etimi ma wo ho ye white asa chinchin bi sa na eden ye na sperm yetimi desra na etimi ye healthy yo it a lot of nutrients okay and if you want you be on friend why oxytocin okay oxytocin no and my ni sa oxytocin bi no I don't know many feelings no because time bi a ho beba bia no sa elise sa hormone oxytocin no on the matter no na it comprises a lot of nutrients in enti span na hu ni sa no enya asem geto o enti se o de sra wani na honam pa etume so because of ingredient in a woman inti
Doctor, yeah, that's enough. Doctor, o kasana nanka wo ba be ka feelings bi asem ene ade no no ye pese o bonnet of na o chichim kakra e de emaye feelings e mana wo mu ni feelings ne ade no e kwan ben na ko basa wo mu be fa so ansa na o munya sa feelings no ye ka ade no down na ho a wey e man be bre ha me okay ha me think kan ho oba po gina ho na ho fe ni on nya think say na sister ene o de no kompa mu abebre o because o hwe oba ni na ntu so gina so a so o ye defender go bia ball ntu fa ball nsan no okay ye di kan otu ya ye di okay oba pese onya fe fiber one okay unya natural one so very fine osu ya o osu ya ma e manya fe okay ye kwa na ye tie si ye die mu akoko mesa okay tete akoko mesa o ya for ye wo ye bibia oh eno a oba pese onya feelings akoko mesa ye ne se ti mention hu keke na ho konfanti so horo na fa gum kata so just 10 minutes or 15 minutes so ne so na no sati ya wo num ya so no enye se feeling nkwa na ema wanya o okay but ese siesio ema nipa wani so tew the last thing obo say obo soro na mpimpia bu ani ase bebre it esa cleanse the whole body nti ye ni ma pi apart from that you be some friend pumpkin seeds. The friend saying pumpkin seeds. Okay. And also yeah day. I actually my friend Chenfre na bibisa. Okay. Ni seed no. And also ota area. Me am try to be on natural food shops. Okay. Very common. Ota area and ma oba otuminya feelings. Okay. Feelings no atinka no e beba. Okay. And as pumpkin seed ya so no. Enye se no kwa na ye. Mema omo prostate na person o protect him from prostate. I was ota area pumpkin seed na. And also a boa. Okay. And I feel so. You were haban bakubi. I want also your friend or I didn't kruma. The friend saying I didn't kruma. I didn't kruma. Me be by yourself, me to see my be too very much. Facebook had natural change. Sound free. Last me back bakubi hama. If you don't me yenya, some man or ya, any I didn't kruma habani. Doctor, where in Kruma Habana? I didn't kruma. Okay. Esun kruma na we I didn't kruma. Okay. Ye nyama bebre. We oba or fibroid. Oh, okay. A clear no. Okay. Me ma gonorrhea. Okay. When you say gonorrhea na abo no e fa equally. Otumi share home for 40 years. Enti pani ani ade obobo. Enti mo hwe o. Enti mi say eno na miss papa boys in the basa Kumasi every 2 days bia me be di Kumasi nkofo befa. We ana we so ade den kruman. Na ba ene natural for natural oral contraceptive. Oba for baako na many a wonyim for 1 year. O fa baako na o be yi hu bo se fitaa bi. Wetima awia na betima amena to yam. 1 year. Obekọ nsu ase abakora onyim. Ade den kruman no. Okay. Ana wahu aye kra me. Esisi me ba na ti wo achi ya we esisi grofo fie ni tin on friend eucalyptus. Oh, okay. Esisi o bebre eucalyptus. We oba o white. Na dro ni we ni ti. Grofo bresa white. Be ni ti. Ana say oba o white. Blend garlic. Okay. O blend garlic na anopa o di be hohoro ase. Anwumre koda last fa horo ase but anopa no so no num atrikese ni mi no garlic no abrandi no o ma chen kofo bebre what's up bebre o me ko ezi a awo so 10 years ko be ko we your friend bon we bon ho okay sa akola ntumi nanti so oba a wo pa wo se wa wo open nufusuo na de we tumi di ya ben kwan na de be makra low sperm counter oba na di no be man so di obegina so period we obrane atuata the friend saying obrane atuata say obrane wo tu ni say no na din ti otan na mpanifo no de tu din obrane wo tuata okay we so oba e kwa akọwo a obetumi di shire kakra fra na wasa okoto ya na ba ni hin no so busia mo ma yenda Dr. Boabin Foster se wate na enyo no e no benya adaje abade na Nayas adult show so aba be chire ya we unya baby a o
nti mesrew bo moden enyiwa fidie no mfiri ha wo tenase de sua bibi na ye wo ho aduru so wo ho enya bibi firim ejapade no enye ni nyina na ye sebe edan ni sika ne cars nko ho ejapade sombo pa no so wo ho awo nti bo moden so obesua ne ma na ye sua ne yi wate ai na Dr. Boabendi oye the best doctor to wasoma yen gozo enti we no oba no wadu se opeso owa oye ode shefra na osa obetumi awo very easy we su ye we guava na haban guava haban ma mi bi frame ozo sofo ihunu da ene ba achima ye na me say onfa guava haban we onfa nye tea oye ma no to aso 2 3 4 days on frame osa akola na wo guava haban Ghana for isisi ho ye be ko na sebi chemicals ya ne dey guyensa doctors chemicals ne dey guyensa that dey simple no pa ye uko low spend count maninye bi no na mche no maninye bi sasa yare bebre cleanse liver kidney bia guava doctor na me shroud we so your friend no e mo fra board here kola board that's right we esa fibroid okay gonorrhea stro no enti mi won say me che haban enti mi e gonorrhea do na haban bi amakoma be 12 okay enti mi obi anu mi gonorrhea dura obaka say dabi ani agi say abodi akofo obi yira na bibi ni abodi ya ende me ya na sanya wo ankasa so na abekire nipa na nipa no obe ya o dabi onye o hu sa haban ekita no so try but enya Dr. Boaben o dabi na sa nipa no be frɛ wa enya adwuma be ya enya adwuma mi dabi ameka enkrofo anu adwa say ade na me ba TV so amekire haban ade free and I'm saying na ye nananu ye ya na nyina ye bre so obi osahwi ne ho na ohwe me ma onfa ka emra na me nyini ska na adwuma me ye osofo be ne sin enti we ebi bebre dem WhatsApp yi audio kire wa abru be 200 hu omoda ayeyi no obeda mase we fibroid oyiniti ebeko gonorrhea ebeko sesia ana we obi a wo atwire obi o wotwere utumi ni team anonom na haban wapusa wonsuom odware wi a odi agu no ho spiritual bibia ni akire we research spiritual bibia ni ade a me che nyina me obi be gema duro ase na am se maduro enchihwe o se me ne me yire beda na se na me tama me ye no uni ma ade a me ye yansa na me ko ye aduro no utumi ye bibia problem bi anim ana we ante we e friend no ai ebi friend ya santo ebi friend kwawu susa what wa so ni moja denti na ni moja we sister ohoro kama fragile carrots ya carrot ya any garlic any beetroot come wo yes ade we no mo a 1 hour wanya moja uhia moja bia me enye se me tried and tested me ankasa me ba no problem me didn't call kwalebu once o man moja me se me mpene ase ade cha fa ne bra oye ade chi na me ye man no okoye se ne bibia genu wanya moja wa hu we eye tomatoes ahaban keke obi se manya kata maami bia me kire no o se ye na ko se machine ma sha na ofra me na me kire de keke o no so what's about you no wanya kata serious kata ana se o menam ekura na bibia te sa kokoro so keke pusa ensu abinya no the first of me no kata se also within 10 minutes ani ese doctor wo hwemu a coronavirus ya aba bibribe ya ati yi wo ba bia yi we kura no eboa because kata code ni sa na ma na corona ni ade de se ye boy ho ban yo ye de boy ho ban nimtri me titi nimtri a ene nyanya na me de bitter leaf aka ho no ma pum me ne me yinu man nyina na ye no bia ne apum ene na twam ko we so ye friend ananse dokono okay we na enipa bebre omo ye de okrom ha ya ade eburi adwem enye bebia o Ghana for obi enye enuni ananse dokono we obe hata we abiam just 20 minutes no you call them okay hata okona e wo a si usi wi ahuhu so okay oba o we adwuma o bank o adwuma bi ma alertness and a brilliancy enti obesa
say teaspoon abesa o say teaspoon we no powder teaspoon obesa the same thing natural war the same teaspoon na dey afra tafre anopa ewi anyuma anopa na asa anopa ne anyumre akwara na obon sesen a e be revive in brains we a stroke adro kese and as a doctor stroke adro kese obi a wo koko a wo ye ne ho hwe enye na adro kese ni obetimi dey tea ana me dey bibi so friend sit bath koko wo to pa no a wo ye ho hwe enye yi no we no anso no mehu na fako adwaye titi we bi me time bia me dey chinsu na hohoro say dey bacteria bia maso na fagu bucket man na say container ni na fa auto kire so na tutu no mo fa auto so e bo fa auto ho na say ya adwo a wo do tu sim be yi a wo oba say no wakosua kuman ene otu ina de fa sim e massage oba so wase e ma we neat we eye nyuma bebri na stroke adro kase ba kuzo obetumi de we nkase yesi e de sankola and so they put a draw back usuni. Okay, and so nyima we uhuru wumbu ni niema. No correct. Okay. No correct. And if it's a sasakoku. Okay. Sakoku. Apart from that, me ye gonorrhea draw me be two. Okay. We so your friend anansempanie. Anansempanie. Okay. I say aya na ye ho I say bajimi me. Ye na no. We opportunity anansempanie because omu say yare bi ho no ma na difficult so obesa. Omu yusu ye na pa na ekọ. I say anansempanie. E den esa kompo. When you kompo we esa na easy. Esa sexually transmitted disease bia so esa. Yeah. Bema ho nya den a we ni ti no ma pack kraw. We so your friend bon ho. Bon ho. Bon am say na yini. Okay. We say we na wo na yini. Okay. And I'm say we say o tanya miscarriage kura otumi ye ne ti wait o pa wo a o de be fra abe. Okay. Aya abe nkwan. Okay. Yeah am say am hotwe e hwe we so ye friend no susumasa eno so ye den susumasa eno so ema awo ana oba onyem so na ota anu anum a ebo akwara ma ne ho ye den wetuma wo ho afa aba ana ne bunan ende na haban so be ma obo adabirijo utumi nyina so okọ apaw na oda fom say from 2 seconds men ni ade no okay we ode na haban kanwa susumasa na de pepper kakra gusu ni kakaduro ni hwentia no a onu a bokapo ba kwa no pa bo ansa no edidi adopa wi anyumre na bo afi ugbo se wo ho na se oni oba da ho na ne ho ne sere kura twusi ya na ne ho frama fa ho a na osiesie no ni perfume wo ti pepepepepa o na tumi ka se da bia ne nkokuru we so ye frɛ nyamedua ne ye kotitim denti na titifo frɛ we nyamedua sister yare esa no make my catch virtually yare bia sa de we titi and they say I am a secret weapon me o say dem use no me tumi kan nyina wa but esa yare bebre wo de woni hwe kura no bububi noa nanom yare bia wo so no I to say no futin woni say no futin no eno na omo de ye kotekese aduro etokese aduro eno no fukese aduro ene tokese aduro no futin etina che say doctor say ye nya we na nyamedua na ho hia say be ko doctor ben for ho nurse am oh dabi nyamedua de dan chen bet ba ko wo manu ni na yina metwe na ye friend no futin na nwanwa eche say futin no mpacho no foi ya bi na ne tenten ana I tell you who say the siwa efe hwe sister nyagobo no ho esa ho esase a ne tenten be se free me saha ebesi me bakon ha say batwa na eye in a form of kotie utumi se gina wo se cream na tenten brane buhu be ya 19 ni ho eye smooth na eye se de enyi awie na dane no fo nepo no bo ano sei esen o sei na nepo no bo ano ntina penifon friend no fitin okay anya na adabraka police station ni chewo ba kusi ho na ne obako no onyoko me be kan wa ise obako no wa je akonya wase haban kra beti obeji usika sin na de and the doctor cheche niema bebre mu atre na me gidi se wa ohwe me no so wasua niema bebre mu pa fa niema bebre mu be gidi se na niema bebre how
but enne wenya yare ya no dru enne o how to etwa eti be ma na woni na tena na awo no emma na wabem abu no mesrew enkoku hu Dr. Boaben Foster ewa ha na nsa me show ne de se yakase yenya ne yenyu enu ti ye hyeda tonsa efre doctor se kukudam a wo monim de wo ma ben wo ma kwadri adwumanim no mo ti ase ye ansa ne ye de wo ma ba show no so wa church nyemem ama wo so etimi aboa na ama wadi ye abusua aha ye de ye ba enche bia na adwumadi no na ye de esi abewie ye 5 minutes pe doctor ensema yakanyina no in fact wakasa wa church nyemem yakopon hira opa ntimi pa cho o final words ewo ndro ya wakyerɛkyerɛ ne nsɛm a waka ne nyinaa ɛfa wɔn a wɔn nyem ne bibia ho no misrɔhwɛ kamera nim na mepatwɛ a bɔ ne nyinaa tɔfa fama yɛ na uwie a na bɔmɔden a sɛ wode wo telephone number ɛbɛto dwa ɛde ama yɛ because doctor wo saso say deɛ in fact yɛ hia bi ɛwɔ ɔman Ghana mu na yɛ brɛ paa ɔba hema me dase na sɛ bipie na ohu me no ano expression you use ma me no baby amekobi asa de tie ma yeso owo se de me nante no sa na me da me fa me exercise ni agro ena o ma me dwane after 6 minutes I give fruit ena me ye me sex so at the right time because good sex e manipa nyinche because a healthy manipa enye say apen for nko good sex unya oba na be ma wo do no at appropriate place mu baby e calm enya fi no bi be disturb good sex na wo kan me di bibi show na che say be ma sorosoro ba na de no enya etimi ku ni panta be enya good sex okay what's the minimum conditions good sex ne say be ma wo be oni oba no sa atoni yam satan mo da nyina no oba no were very free mind those were free mind we were very good atmosphere yes for mo sheda no bi ba be bokoko be ma kra say to da na say be mo ne wo da ana fa na so ne wo da ba ko na say wo ho ahyeda amaye ya eno kura na etimi ma unya adwen mu yare o etimi ko se ne ma be eno de enti no time bia no yes foreplay be ba no oni oba ne kompa mu a e was otobo ase na wo say ema te bia me kam say nyankopon bo ade nyina wie no tumi a ode ball nipa te se bema no eno no kukuri no ode ball ba ajapade eyo oba na mu eno ode boy because anything o hin kokwa also okoto enti e ma kura very strong weapon a e wo se obohwe so yie because me ti we say obi ani we obeka asem a chem meti me yiri tika mu twetwa me o ka say ya I was say I just want power yire. Wo yire na no ho fefefe no doctor won say ma che. Leader na do ma. Ho fe o. Yeah, the tiko ti say obi ani. Hey doctor. Some say that. But doctor we ye guy. We ya say. Doctor, it's so say me wo fe bi pe wo ba me ba ho. Wo yi bi. Me mama so ho fo say. It's doctor. It's the can say ba cho telephone number. Obi edidi a bo mo de say obetwitwa garlic ni gire na agum because say chemicals na doso all the chemicals I spray from say yeah no biom chemicals nko a asai nutrient na was asase no omo edua so de agu ase omo teso a omo mpese bebrenti spray so so de metire no ni nyina e ko fast eti ekodu ye mo a oso ubewu fast eti ye nimti no pacho udidi a gire na ni garlic na ase kakadu fafra odwan na emmo kakra yes doctor mpacho wo telephone number no eto dwabiem na fa o location ina egudwa se na be obi hwehwa ifa no be follow na waba wo my number ni 0554 97 5569 0554975569 mpacho me wo Israel Junction o ba ho obefa ka wo La Paz babia restaurant no no Las Palmas restaurant in China I was say wo ko Golden Door ufa Golden Door car osu be si wo Agoji Junction usi wa Agoji Junction e ho na me wo ebusia for say na doctor e kan ye no wo de ne telephone number to dwa nti say wo ko na say oyira bomodin say wo be frɛ na homa trofo no so na waje direction na bibia wo hwehwɛ wa be wo HIV gonorrhea untime nwo bomodin afrɛ doctor ni nyina obɛhwɛ ama kama entena ho ema abrofuduro ni nyina enku abrofuduro na ye batenye ni nyina e na ye eti bomodin asa obɛhwɛ Dr. Boaben Foster na chiri kwan na waboa yakopon hira o doctor ba cho mitumi nya mu me publication amaye ni aw na ohwemu a
ma cheche Ghana nnua ne ade nyama simple ya bebre na me ankasa na sign kama because oba hofefo de o ma na ade so me hot nti oba nyame ani ni medase nyame unshira pa medase nyame unshira Ghana nyina so yeda wase ne wadwuma pa nyankopon unshira na ebija Dr. Kwan beto aso enche bia afi yankasa ye de more levels no ye de ebro me twa me ho abasisi ya so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching. So happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching. Abusia Faya mo bibia akwa babiem ede mo ba de Nayas outdoor shows. Na make you say uria, but what dey answer obeko YouTube Nayas 1 TV. Na wakoko subscribe wati. Na wahwe bibiri e wo ho no. Na uria but what dey answer obe sign a follow me e wo me IG ne so. Ya hack me ti hu me mobo na follow me wati official Nayas 1. Abusia for ye ne Dr. Boabin ewiu. Na ye sign atoa so. Afi yankasa na dwumadie no. Ebe ba ba hye so ene yensa akam adwoa Morgan ewa ha oye modeler o sign so eye dancer so onim sa me no me to me bo asi we na makotwom e de o mafira abofo no ho e de aba e ho na wanka sa be say yes ene wo betweke e de amaye na da me ka cho say twerking de e ho hion so when timi ensua twerking na wa mbububu mu na sentimi enrera ye ya obi be chefre wonsem enu tie ne adwoa Morgan ebet weke yenko hwe no ewia ebetwa so